Okay, na mo chele padalan kabagap mo na ipan tola mo na korosyon chele tola dan kabagap chele padaw kalangan ko permain sa may coach kabang yang kamiyan so mo biblikak pachong irail kan meng sam nan page wit nan wasawit nan ko na bata meng sam mel bukatang maurin korosyon may bambil klang ay bibliklang ay sawit temabil klang mour meng sa may coach kabang yang kamiyan jaray mour meng sam sa masa ng kaksansal wewe mga manaman kids sa coach meng sam Bilbukadang komujay mour meng sa may coach kam ndaiong ganyan meng sam kawasa kay matamadaw o yung kaksensal o yung kakrumaw o bawsamaw sa pulmasan o sa pulmamiyara masikat meng sa may coach lingan wow kalangan ng purong kami ay sokoris nawaran at kawan ni Jesus Christ. Amen. Okay mo mình agis-chok kawawis ngoy na chungola ten per Samuel ken barbaro tian nan wen kiji o yang dong Christ I know nan pariagat wono ministry en apriom bolangas nan July wono pariagat wono o kalangan ng coach paibil kak koskosinen debil miminaliman coach lileto ranwich maway bilman miyacho ay pakmak po yung pandalan ay totanan page which ako kamilile me miya coach miya masinan coach ohng kacay nan page which pwede kisangan koromkan me ibillayang mon ay tudang wasaksit te ew atriban ew bana sojik which te muri so was which again miyagi the dog law trabagi masinan coach ong sabulman coach ramasakan o igitsirugin men pain tadonggi ay lulokong day matamadaw niya sa may bang kapul masa ng coach kadag may kuram may bang kanagis lisseli pwede imenen dan masa ng coach may bang kapul kay den ben ay lulokong ay matamadaw hari namiya sabul mong puksarawi kumbaka lang nan Sohn Asok takulan ng Sohn Asok iban wadak chan wayo mamiya sa bumubuk sarawin Pohnpei kumkak bakalaw bilyangya jayo pano nan watawat watch ang kapuryang Sohn Asok ibang watak sang irajigijig kayo lel irajigijig payo tabilimaw mamasani tana verily verily I say unto you ye that enter not by the door into the sheepfold, but climbed up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entered by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter opened, and the sheep hear his voice, and he called his own sheep by name, and lead them out. And when he put forth his own sheep, he called before them, and the sheep follow him, for they know his voice. And bralacho nan irachikikyo dana. Ikaw tamid pilgida wadawatin waya bagi indama wadawatin Pohnpei sujunon tan sair mehlel te tamo tan ngong te na Christ na kasalita wasat pero masanita na verily verily te de Pohnpei mehlel ndaiong kumwail tana eat that enter
not by the door into the sheepfold, but climb up some other way. The same is a thief and a robber. Wasat na i message pedolong ni wenihmwo. Tauta ni soangen wia pa tohrohr. Wia lipirap man. Ahpw koporean a thief and a robber. Meagi spil kasawewa bagi. Song ria what the word catch ira top Korean to another makraiban kawewa yang ni Pohnpei. Wia somprap. A thief and a robber. Hari ako songbal mehlel wasach kaskasali yang trail. Mehlel kaskasaya peini o bil kaskasali yang trail. Iraikan me ken kabul masen coach. Tana the door, ye not entered by the door. Master pedolong ni wenihmwo. Jesus makraiban bil kataraboy bil kotila bil masani medana wenihmwo. O tala chay Silepen pedolong ni wenihmwo chay wia lipirap koy chay Silepen pedolong ni wenihmwo. O Sohn kabul masen coach. Te dami ya lady sang wasaksich. Pwede Jesus may wenihmwo ma wenihmwo suja mire trail agdai sukak litong aramas Jesus Christ. Niag sa magtray kabul masen coach. Pwede magtray suja wenihmwo trail. Tana Jesus me wenihmwo o niyan sa may kasamoyang wenihmwo rey. Ayan sa may kak litong aramas Jesus Christ. Pwede wenihmwo mimire. Ama wenihmwo sudah mimre ayap songen lit aramas isyali litong aramas Jesus Christ. Teni wenihmwo sudah wenihmwo sudah wia pa aramas kak pedikilong pwede isudah wenihmwo. Ardami bila desang wasakset koros me ipsabad wenihmwo mimre pwede Christ me wia wenihmwo ang wen coach. Ebil masan yang negatimus tanda kesudah pedolong nan wen coach maka sudah ipsabad. Arki the wenihmwo ki and wenihmwo ye ipsabad. Christ wenihmwo ipsabad wia ki and pedolong nan wen coach. Ari ang so aramas man moitong wenihmwo and mimre iraikan mechuangi reklikilang wenihmwo the wenihmwo. Ari one chochon solong mamoitong Christ aray Mour. Ye one chochon wenihmwo memiapon sambawach ansawach. Wenihmwo mimi asula wenihmwo eutra ahpw wenihmwo kata tupligat mier ren amanaman kchay. Mour wenihmwo wi Mour lalen amanaman kchay. O niyan sa makchay kin kabul masan coach. Sangnan masan coach wenihmwo kin rich tang raikan makin rong. Kin kolok the patak yung ray tuan nimpakan coach the masan coach. Ima Jesus Christ masan da na nawiwo right kowe bagi ay sa me coach tala wenihmwo kaker mi lala naman ray asla ikelep wenihmwo mir lala naman ray oy ray kak wenihmwo wawang niraban samba o mechigan kak yang so ko wen coach niyan som iray kilang wenihmwo the rong masan coach mapulsang ni ewu the amanaman kutay mabawa sili wenihmwo niyan sa magtay kabul masan coach. At mehmen message pedolong ni wenihmwo do song napali sa masipkan ninduan sudah wenihmwo re lipirap. Main masuk wenihmwo tray ay kabul masan coach main kabul pay matamatawa me the abansang ni pasandasang ni ikakindame okay emen title loud
te emen aramas emen intant te emen wiata mau bu yang kak pedolong nang wing coach hari ini tuan ay kasaya lebit wenihmwo hari aman child may donger wenihmwen kaslong re child wenihmwo mi re child wenihmwo wasak jail miak jail we wenihmw that Jesus Christ angka reach out Cewia wenihmw wasako Cewia wenihmwen kapai Cewia wenihmwen mau bagu wenihmwo ye mau hari sejali bili wasak cewia wasak korusyan dan mat child ang child wasan to talk wasakan korusyan mag child lelyo kijail bawa wenihmwo lel wasabo hari kalangan yan kur pag sabol mo kalangan wang child aramas nan iban listilani irachikik payo iban belwatak nuwayo ama miya sa Pohnpei puksaraw ya kambilitawen niya Pohnpei o bilitawen niya iban watak tanan and he put it forth his own sheep and he called before them and the sheep follow him for they know his voice ari wasaw na mehlel mehmen mo tong child madana again jiangwei mawa o sabul mo sipkan mon sabul mo sipkan o rakin itaweni sipkan sabul mo sipkan kin itaweni pergi re niway dana re asa ni Pohnpei enda rakin rong rakin rasa ngile ay langsung kelang lukayang Pohnpei tama ko sedana re aray alar ngile niway dana they know his voice mehlel ma iyasa ngile naramas tanarakin itawen puya kirakin rong ngile mawewe kime sabul masip koros udamban asa rong ngile rongilan Silepen sihpw niya so me I desleson bongi de madamadaw wasak sitch kamele ba kawan kasaleyang ya tana ay so me ma palin sihpw daman Silepen sihpw kun wala chuang man Silepen sihpw o niray palin sihpw kan kin ko panaw tolpana kasukak pwede sihpkan ka bang kulang way sa ngambil mom trayo kasukak piluwe way nainis ap niya iso me Silepen sihpw pan purpasang ora ban chopta uyak sin ngil kay te lukwar sihpw kin automatic te dragon pain tohrohr pasang o sihpw aman te ayo palin sihpw kin itawen ngilan adarail that's the shepherd on Silepen sihpw sang niyar asola rongilan Silepen sihpw oray kinitawen ngilo tra mera kinitawen pil magchayban koburedo tana rakin rong o itawen niwaya dana re asa te alar ap tama ibilali di sang wasaksech tuaja chail men Pohnpei kinda laban kin rong ya me wewe kita ya sang ngilamun akin rong ngilamun ni rong ata ya asa ya momon ngilamun te yan samuk chay kin kasi ya laban kin rong ya pwede mechocho kin rong masinan coach ap malaw makin dan rong na may koporatong chay tuwa tramak chay kin Pohnpei kita laban kin rong ya may samuk chay kin da laban kin rong ya wewe ki akin rong ay kawait o itawen ay kawait imuman wewen niyan samuk chay kin patruan laban kin rong ya da pag chay kak rong chay stud
salongapan. Wasa tohrohr te ay sa tohrohr cheese skin bil masani. Kumwail memia salongo, kumwail te adarail memia salongo, adarail rong. Mewewegi tohrohr mekak rong. Resitri tawen. Rasong rabil aramas salongapan. Arwasat kasaliyang yun na rakin rong, aso rakin rong o itawen o then and a stranger they would not follow but will flee from him, for they know the voice of the strangers. Makcheba rong rong te pat kadaraboya kodi ebil kosayame esojogin kachore sabul masipkan akai sip mi balet te apa karosyan sipkan ken rong rong tra ngile kardarapan mokmogit kola nan kuwang tranan al tropot ye wasambe Silepen sihpw gateway pugi at asa rong len Silepen sihpw. Kamelin magtrail weweki dame esong kasaliyang trail wasach me kaiden atan sihpw te kaiden atan pali te kaiden menya palian lamalam adarail meban sosok wing coach adarail me pungoy adarail meban pedolong nan wing coach ap makin rong kaiden rong me rong ap rong o baikyong ngile Silepen sihpw adarail meban sosok wing coach adarail mewia ison momotso adarail me momotso I momotso sabul momotso mebel kuskusaya wasach momotso Karos makin rong o itawen ngile Silepen sihpw adarail me yakson momotso. Wenihmwen kairala ay bilmen wado irayo ikin kilikilang nan kong na bata mehlel li tohrohr may ikin kilang ol malawlaw miyang kanyang sawasawas ap laplaw li bil kabungki ay kilang li bugach o emen bil kong nga liagan makin ew kimasanan coach nan kong na bata amay lanso ansowach amay anso ikamelele me kumwail uya sainin imunanso pema cheba mel kobrela kubrajail Christ perkarasaya mumuso li komot isherar pakewa bibilmen pleo kobrayang me bilaledi me ikamele mesang ngay sarawi me moment te magtraiban kobrela kubrailan Genesis Satan the donkey Eve the leo puen kosati olo Mitch coach pan the donkey leo puen kamorala olo iban bleo kobrea coach panut the donkey leo puen kamorala olo aban wakit sangarushan me chebeluya we wakdok match we kamelen me nani munan so the li tohrohr the minister me ban li me in the bok tohrohr coach pan tatongin rai ni songan mom tohrohr me bil pan kobriang mai puyo yaban reverse te yaban kopure tame setan yan chabio me tatongin liyo puen kasati olo aban wagit puen bil sain salajo ngoy ay poch kich korospil solong lar o ebil confirm cha ta may song kasi ay sa may kuskusiya ibil koru boyagi
bil askoto nan morwach ay pot me chapto nan morwach o wana kabakap wana paten kabakap ki ay mor himi bil kokido nan morwach arimen bil kakela gajo liagan me begin chair de me begin yang paypayan kauna bada coach fan de dagen komi porque amail an so much an li an so much makaiban kelang nan palian samba pungen li kokota eban palpalian jo te wasa ko me li silukunyang joweta the position goi te soangen position de da me lia kan silukunyang lelia irail tindirala te wiya chochola an so korusyon wi kamel me tama wiyawi ni tama kshay kiligilang ni samba palingen tan bil mehlel me li chocho an so mel iya an so wach liyago amay lan so an so ksach o kaunon kabeda por koros o image me kauna bata kalaman